Ladli shida viewers into psychorally talk to econ show hili welcome Sally Shitli. Actually episode hili positioning of women in our society. Shina hina itumi society hili role king real little between maraming seki the late. Actually episode hili Madam Soso Shaiza, member of National Commission for Women Anangarumi delay. Madam Nalining Shlagaira issue show hitting room me bang. Thank you so much once again. Issue creates how the hopok thoroughly no we NCW we activities no we role key activities so far then as how the glimmeramik yo hamilo. National Commission for Women here matai rakaina itu mina sinau bingwi kajot kajang phungda klei jere yang khami akha karara itu mui mashun sinau we mashun itu mui India we constitution is angai da khrei ji itumna ngaral da khrei jire sambang khwai ngaral da khrei ji akane ka activities na shui activities me ga thada sata issue activities ba chungra kai itumne sinau bingna complain khara sai kor ji itumna yangra itumna singapai ma singapai le jaina singapai bing ji itumna ngarang da kuiraga police sangrana police team itumna mire meaning la state kajida ra shinawi commission leidre jipingna singrana ji singre kha sakrak haya arui thakui leidre ka itumna apam ji barga ka thada shinaw bingne jipatta khrei kara shinaw bingne chot ngasak ta khrei phasawi ku chot karara ningwi chot khangsak psychology itumna yang sangmi raga itumna action kui bai ji kui da khrene kara jiri langdara itumna workshop chunga saye seminar ku chunga saye jiri matai mai ruida issue ire sinawi maramle munmai da thai khwai wang research la ishina sponsor saraga sada khrene NCW member masarang kala nahi active aga shinaw we rights killer rights killer fight ka saliba tada shinaw aga hiva family life le how ga na we family life kala na we personal life mading salala professional life hi tada na balance ka sada it's in a take a query taka icha khara do we ning sang we tung le ka chung khle ning sangai ra kha shimuya awa ka sada shimoi ku shok ka zang kara naungrari yang kami jiri rang da iwi otpam le yang kami yaro yu sai hi ngayar khai gi ji hi sakla kai na mu khui mne iwi ning ri ba ji ning ga sang wi tung ri khare ne tata apart from the no we experience like hayang tata women empowerment jaws taga no ibang no we take with women empowerment hi kido kala women empowerment jaiga gender equality la actually matai me da la ju meaning ji itumna yang khwari ok thuiri India mangmening na ok thuiri tangkhai na sinau ne 50% na sinau ne 50% na me nau ne Brivrana itumli kasakwa Brivrana itumli ngai chada somi kai ne ngai chada somi kai hiri itumli ngazan khamai karapang khamai hi itum kumoi itumna sako kuin da ina shan khuye jiwangai na mer nau bing na sak shapira sinau bing na sa shap prungre kara ka sara sa shap pa mai kai itumna itumwi achara kawi satkhana karara itum tangkhur daira kai na tangkhur wa kram hai he jise kha ayaru mi bing na sinauri tiaura kai na khuida khrei sai kor hen hi da okthuira khai wang itum hirang zun khai ne jimeninga kha itum ri sinau bing ri itum wi church ri no tang na wi no khri no otpama khami khai responsible akhami khai hi sinau bing tharakan sa shapai chita dala ya ka itumui ngzan khamai mare mane itumui ning mang na mane ngzan ingzan ne da khuida khri jiwangai na ari ikara des ishi NCW na sada khri hi ba na wi ka thai psychology khu shock ka no sak shap ji khu shock ka ok tu hi matha mai khwai kara reisang mai khwai me na ori ngaren ka ot sarum ro ka ji hi si pangra kan sada khreine kara jira
리더 ina hiri mazang rang ra ka iwi otphun na chine iwi ningrin na chine itum na itui katem katejis kushok ka me naw na sak shap jira shinaw na sa shap honda hang sa jika marakharia shinaw na mathamai da perform ka sara ka jung ka sampangai okay tada empowered women ge ju equality sikhi mele sar kala empowered sare jega nawi shinaw ga shop itumi society ni ba shinaw ga shop le admire sala ka yang ka empowered ka shinawi fight ta khang really wa itumi femininity yata hi yoga jiba tada it's distance from there taka empowered women sare jila kana with femininity ga tada maintain sare ari hang da kre question hi chukra kai na chukmacha ka ina kapning river mya kha sada ira yuwi duty ji khikra gaji sada la ya ka henna kai sa ka bai rakhi kham matar karmane ira me naw na ka them tha da ira ka shungna khaya education khuire karara ina wat ka sa ka ji da perfect sak vai je hot nai ka ba china khamatai ne jiri ina handmade sar ga ji ta kalam nem ta chin mi kumwa ka sa de as a human being ta da khwing sa ngai mi kumwa na akhana ring da le ra kha ana ki shepa saran ga ji sa ya ka shinaw ra ka shuna ga sa shepa no we opinion li ba shinaw aina development with relationship ikile sar shinaw masang ra me naw mang na development mu khui ra bai ne kha ka develop sa ga je brave khang jon hi tar kar sa ye jang ju wang ai na brave ka ra khani ni them na ka khani ne na I jawi like temang meaning ra financial independence ra re phung re akana akari depend masara chita ai ga sim kur ji ngarum da re sang gi ji ne sim kur re sang hai ka khji re sang phung ai kara khji re sang ai ka yul ji re sang phung ge ne china shinawi education hi lei phung re shinaw education lei phung re aruri da me re the we like ages ago in a computer saga to me thoti khang na chben chera ka aruri issue with society to me tangku society for example hili neutral gender equality hi biggest tadan mukhura by biggest challenge khile later itu muiri khamataya ba itu mui tada ka phungna waina hangause ja ka itu muiri customary law hi lai saumu hiwangai na kasaka khare kha ara theitang khamai athi shulda kara ogthu yara teura kai ra gi shan khui ra ka shinau mazang na me naw mang na ra re ka sang mu khui ra pai ne kara shinau mang na me naw mazang na re ka sang mu khui ra pai ne ka ji thai ra ka ara ba ka thema bing theitang mai khai bing lai dik tam khui khai bing a shinau ri ra ji ka ra gi ji ka chung ga shi chang nahi NCW member masarang kala tham hangai da itumi society level tada haglang hai or tada thalai no ot sara hai mi akhne ya jina itumi mi hilina na ot samron dam ni na wi tada biggest challenge na face ka so far experience keleda ari hiri sada kleri ina tada thaigo kui tha ka itumui ning panin hiri katiau khang dei atumui mi na itumui mi wi khang dei ji katiau khle ina study sa ra ka thaigo khui bana sit ka sang rai ka cha ping hi ot khok kha sa ra ka ot sa pai me ke ji hi ina aka thai khu ye atumui ning panin na itumui ning panin hi itumui na shammai khar ta khui na atumui na ra ka tenawi metal li ra sakra kain ko khui hi ra leye kara atumui tam khui ka pai ka chunga ra lei ru ye atumui na je ka atumui ka them hi them na khai ne ka shunga kai na them me je ra itum na tam khui ka pai leye kara atumui na khya shi ka thai
akhwari akhwak sa khyak shikte hira tam khui ka pai le ithum waina jaga ithum ning gathar ukrung gathar kara meeting jon khangai hira athum re athum na ri ithum waina tam khui pa pam ra da ye shi chang nahi social worker mang maning la education is ahal sa hawda itumi aruri ram shongwi education system hi hangse jiga thada quality education hi mo khiral aklapam dak le humor nik de kha hanging ra in kapaninga itumui ri qualified kasa oja hi khabat le qualified kasa oja ba ji thada matha da perform sa ba pam kha makasa train makasa oja hi ra chunga kai na le ba ba me itum na oja sa da khle hi itum hi mikumori til sa da khle ne jain hi sak hi sakhamai mare mane oja wi otsin ni sakhamai mare mane kar oja ba ji na engineer doctor scientist semshok ki ji ne the hi semshok ki ji hi ana akhama wi engineer doctor sagi ji aruyaina mathada train masai ka akata da shokre jaina arui naujina jingum tharawi thiri makoi thiri minga sagi ji he arui semgi ji oda ji experience le rakhai themra khai bashung shabda thai khwa oja hi darkar sai ka khaneri abwa bawi khang jon mazangra kari khaina dangda oja bagna success masaramne awa wana ka tom kara awa wana naungrari yang khami hi khamatai akhane itu muiri abamri quality education khungse jera oja khamat thamang qualified sa ka hai mang khungse jirala awa with support mazang ka success masakrane jiwangai na oja hi khamat tha le khwai wang itum sai ko ro khot na re kara awa le da khre sai ko ro na ra support ka sa je ning jang je so far itumi society we represent de ba ka sa da na metro cities li yang mal ka youngsters being in an interact sa hydra le de je na thada na we experience ya kam tha jak shila na khdio ga phaiselo Madaira kaina na iri hang da klei hiba notice we youngster pingri ke chitre ra chang naung ra bing hi city ri lairik tam za da kre ari lairik wai na hang lairik tam za da kre bing hi ning sang ka kaina ga dam ka chung ga samphang ai ka them ka kai ka chung ga samphang kai khaba ana pam da klei we khawat ana miri yurjat khang dei di mong shik thai hui khawat ka chot la ka chung kha samphang kai kha ba em chui ra kai na ningrin chui ra kai na kharin a khare ra ka lai ka tamra chung ka samphang ba mai kharin mare rakra iung sot taw na Delhi Bombay ri da ma da ka damra kai kha sang da klei ne chiping jiwang ina ning sajra ke ta atamna leishi je karara itum khara nauping ayali bam da khara nauping na sambang bai ka atum ping la sambang na ka matha kaina hangjek thai nui naw da lar ki ji je hi ko na ji tam gi ji na ning ma sui da ro da ka tom khami hi ka chung ka ta ka sa dare mingre ri ga bam hi ring phana khang ga bam ning ne ka chot resip sar ka chung sampang e athumai ka pamoi makacha inconvenience athum da pam da khlei jeri paisa we short sa ka haira ka chung ka leida like dam learning sui ka dar chung sang tre chiping jeri thum sai korna ta da support sa ka sa se encourage sa ka sa se ki je hangai Mingshilari ra china ka gum sai ra ju episode hi kana wa episode li itumi society with socio economic development batang ni chithemi ni chitra jena na thumna chili la yang ni shita stay tuned goodbye